Chief Executive Member ke KHADC ba penyat sing CM ulawan ra ekamang tengka ke ba arspa san pulai kelur khat arlak san pukhandai hajar Henry spa khandai pho nak benta ka samoi terekam jong sinam ar hajar ar pulai hado ar phusa kane kamang tengka ka khamhe khndiat ek jing mang pisa ban penmi ka balong arspa san pulai kelur khat arlak sa hajar Henry spa shipau tengka nalor kini CEM ulah pedauru ya ki babun ki kam penroy balale deka council kentup nadu ka jengte ya ki yau ki jakka jengok kai bat ki we The short number of I running for bidding the budget during this month aja live sa nashwa bertip hadain waktu resi wakman hadin waktu dunia yang ke budget book kepada pada sesuatu yang membahas sekretariat berada bahkan syukur kamu terlalu guna nak yang ini di soal bertip kaya bahwa budget book jom senang harga apply sahabatnya untuk syukur dan rom lingkau ke play di batu ya kaya berapa hari ini jadi untuk lagu ini kita sini nak kita berjalan di ikam dibayar pada council. Kembali yakti belang baru bagabut on account nak kita lain kan put no hakalai tu tarik mentau kai jendiu kumta awalwa mat kedian ya kamang tingkau pura full budget jom senang anta apply asal nak penyai sosial ada council ha kebayai pat kenolin tu kecimang tingkau nak kita itulah Okey, kebalokan pun imat berihab dan mereka hadir berlakusan kalau kayu buat jom ke council. Haswa menampu hikmat kajian yang kemangkikan muslim anda apply ansal ngekuat berwarna hikmat kajian di katu ni ikam ke council kalau tidak muslim anda apply. Ketika kita ada korespon hamarai kepan soal lala berpendak berlayu aku berbeli kau naik November aja takwa kayu orang kene dulu tak pendak bertuju yang ke hak mai announcement yang ini mensayo berbeli nation kajingte berpentiu dari extension yang kamala sebuah federal ke office building dulu lala berpendak kan kajimang bisa nak excluded area but if jingte berasa lama bisa nak rural communication grant yang kepada community bagi orang serta jelas aku ini buat kejingtre kayu amal sumpah ke market complex ada itu buat katolis buat bishop small online dulu kejingtre ke dia sosial shopnor berdua aku ini berkecil air building permission. But again, Serta Negara kalau penilai dan notification number UAU 73/2016 PT1/59 kepada tarik Februari ajar Kakulai ke Urban Affairs Department Jom Serta Negara Limba Communication number UAU 73/2016/PT/406 kepada Khatsan Tarik April anda kue kalau pun bagi Autonomous District Council in Longru Key Authority bantu mereka yang mereka building bylaws aja kue hapo lagi jom dijaga like no tangki jaga bahap hapo pemuda Executive Committee hasil Autonomous District Council Lingba Kapolri notice kepada apply tarik Jun aja kalau pengguna ya Bekasi Hills Building and Structure Regulatory Authority KHBSRA kan sedang berpenterekam yang kami clear building bylaws aja way nadu kesini kalau pengguna yang dipenting permission sedang berkai dari isu nadu penai kelas buat aja way hadu bentar nadat berpulai di building permission kalau dari minggu yang telah terekam ke Khasi Hills Building
Infrastructure Regulatory Authority. But kini ke Executive Committee karena ia pentuan, ia kini ke tenat, but ni committee, baka jing yo alum, na kini ke building permission kan tintiu ia ke yo kini ke receive yo ke council. Syongkron berundrum, na kuat bertintip, hakayin baka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Anhajar Way, kelalom ke ai, but halot kini ke ai publik Sokar Jelang, Balimba ke District Council Affairs Department, ke Council ku kelala Open Bachna Yiki Rules, but kini ladap. Kebesar kalau satan bantu inti Yiki Fees, la kalau bansiu Yiki Trajaka, Shekishnau Kira Kihima ne ke Council. Ngakemen bahwa anda mencuri kam burai kenikaan, kan warla Yiki Jinggo inti, Yiki Julen Kundau hapo urusan jauh ke Council. Syukuran berdoa ke Council kelas Syintia berwarna yang kuat ke Subah hati jaka sor berpenuh kendor dan hari ini kita yo berada begitu hot ke Council ke yo berlai Syintia hati seminar halal solid waste management anova lagi but kalau ke Jumpai ke Syintia ke community pada ke Trelang berkisnong kira kihima gila bermuncul ya kini ke PHAB Solid Waste Management Act ahja atau na tentang kuat kesubahan hakisnau kau berkamtamu hakihima hakihima melir nam tak kuat hayudu syukuran berdoa ke Council hadir baklai bersyukur buat beliau untuk dibamde kasih lalu kelai di kerja syarikat kasih tanggung limbaga affidavit. Kalau kini ke Council, kelabumi ia notification hak syitarik Jun aja apply. Kebakang yang dijingkut pelajai tanggung dibagi affidavit. Klaim tayo jingkit na office yang registration authority kat ke section KA jong ke KHAB Khasi Social of Lineage Act kat nilai sebab dan nyo. Kalau kebalakan bersyak ia ke jingkut pelajai. Nak kalian ke Council belajar tu bantu syarikat Social Welfare Department bahkan tembak di Shiti ke Bambakwa atau ke Jimong bahkan Khasi Hills Autonomous District Khasi Social of Lineage Act katnai spa kelai punya kelak dan ajat par but ya kini lakha kopi syarikat District Council Affairs katun ke section Shipo Iway C Jom Khasi Hills Autonomous District Khasi Social of Lineage Act katnai spa kelai punya kelak kami ulu Khasi ban ajat syawapa syawapa benar tentang kitip bahawa ukut usaha untuk Khasi Hills Autonomous District Council hidan kijaka kibadan harga jini kerja ukut berkeasal but ya kiba ladat ban ya penilai harga phase 1 but kibadan sa kita banyak penilai kalau harga phase 2 kibalong ke Lampi ke Bordua ke Nova Motorhome ke Dashboard Domren but ke Blok 2 ke Sorka Niklian ke Bentuk ya ke PHDC kung kawai na kinong yun kita bakongsan important stakeholder hakani ke jingin terpilih kuat hak phase 2 Balak Bentuk Group yang Khasi Hills Autonomous District Council, Haka Regional Committee, Jongka West Khasi Hills, Badga Rimpai District. Minta kajian keren, Badga kajian pembiang di Ikut Islam Kelaya Syasha, Badna Kalian Jongka Council, Kelai kajian Relang Kebapura, Badga Hima Badan Kajian Kerja Kuat, Badga Asam, Kenik Executive Committee, Kan Budin Bahaya dari Rekam. But kelatan kajian Relang berserta dengan dan kita bahwa hak kepada penting diukur sama juga dengan kakut kaparagraf atau 6 schedule dan kembali cuma hidalagi rumah dalam hak kecil kejola untuk chief executive number. Shushu kemudian di kapor ke council kali bahwa lajelai drops hak kejelang berbuat ikut sama dilalui hak interni jauh drops. Untuk council kelaput ban syukia halar ban yatrai mereka
bat kita Rashnam Bante Rakam Alor Kejut Saprian Jom Drops Hakishnam Lajau Kum Majipun Kemau Bahagi Senam Beladet Senam Arja atau Akwe Bat Akwe Akwa Kesorka Jelah Kelakulai Kisah 5 The 15 Finance Commission Bat House Senam Arja atau Akulai Nilai Opdian yang ke second installment Jom Senam Arja atau Akwe But the first installment Jom Senam Arja Akwe Akwa kepada ketai geran Bat yang bisa Berdaksa Equality Basyan Linyok yang no Kani ke executive committee ru kadang ke cimtu ban penyo no ia ke office rekam bertumai hari syulong nang berkusuk ia ke kawan kinontai batu kiba wan kam ke office kumbalo mepat kena office rekam jangka sorkan bat ia kani mensyimkia ru ke executive committee ban ia keren banyo ke jaka bat ke jira bisa dan sorkan syushu ru ban pentrekam no ia ke igran portal Kakung ke guidelines of 15 Finance Commission Kenapa kanungan ke jingkut Haka jingkut life grant dari sorka Mentang ini haino sekalian ke jingmi Bat jingkut lut Ibalok bumi harun Ke jingmi Kebenikong land revenue Ke jingmi Ha kadi ketunang Kedai nak bawa air dan usi Ibriu kipakwa Beribu benda dan mortgage Iki jaka kijoki hakiban baru hakababu jingkot rekod iki jaka pula kibrio kintupru ya kapisa baju bay dan sorta jela hakajol jom kegeran nam tak pensil tulok iki nombre jom kalan rekod but survey department but kecil yolun na kecil rekam ya Khasihans Autonomous District Regulation and Administration of Land Ajar Akwe Kebaan the forest ke jingmi ani kalong na ba lum iki major but minor forest produce ka royalty ke balum na legal timbers but we paid ke jingmu jo ke executive committee bamenta kalong bantune atsa dan preserve iki cloud kita baru yang kelong dan iki catchment area ki bahar ha ke council Kepala Administration of Justice Jingmang jingkuni nakani katna rekam kalong nakikut fees but nak bagi forms but kibek kepasaw market kajingkuni jingmi hangni kalong tang kebawa IY yeki arti ki yo jo council kata kayo let but kayo berni but no ye kajingmi kong ki baha nakibek pat ki yo kibadan Hima bakher bat ikamen du ba kajingyo na kani na rekam kan kamkiyo hakisnan kibarwan lingba yo kiba lapen trei ke council kumbala do ma kapasan katrip kajingmi na kani katna ausnam anaja apulai ka kamkiyo bani isnan baladet kumbala pi haka budget bat ya kajingmang jingmi Lakam Kio House and Anaja Apply Apsa. Kebahan Rio Stationery and Printing. Kajimang Jimmy Ako Kalitunat Kalong Nakabagi the forms, the acts, the rules, but he make way. Kebahan Rio Royalty on major and minor minerals. Kumba on Shipun Kimau. Kibaha Baka Council Kayo Nakasorka Jula Kimlong Kibabian. Namal Bala Shusio Kinyak ad hoc Nalor ke jingkong yo jingtip nalor ke jinglong ke shisha actual but ke pha ke badetok badyo now major but minor minerals maka bede petani ke pha ke executive committee kanya ibudin ya ke dikam but ke sorga kenal ba ke jingyo kanlo kumbalama ha ke budget ke pra taxes on motor vehicles ke jingmi ha ke kenal kadai kebaha atau council kadai berjuang jom islam berada bentuk group jom islam nak sorka bat yang ini ke kamu ke council kelabudin bat kalangan yai budin kebakandai taxes on profession bat kiwe ke jingman jingmi hapo kini ketena
kalau yang kepada council terkini nanti bandung nak beritahu senang aja tak mulai atusam. The council kan yale bandung klan yang kena nak terekam kenang ba kejingni kan kamkil. Kepada kendai civil works and development. Kejingni jingni apa kena ketenang. Kalau baru nak grants kiba sokar kami kalau ada ai bat kiba dang depan yo ni ka 15 finance commission. Nakam ta ikam penroi repair job council kentuku ikiran kiba community banyo nak sokar jalan. Kepada halfway miscellaneous receipt kejingmang jingni apa kena ketenang kekentuk ia berhak job council nak ilaka but iwe kumba lapuni harga budget. Kebakata grant in aid for protection of tribal land and interest. Apa kini keteman lapuni iru kumka jimi kepada grant in aid nak kebetulan siu yang ketulok joki nongtre. Apa kini keteman rekam walah isnam kibladat kesorka kam shumlala pelacu yang grant Nilai house yang aja akui nilai yok yang kini grant. Bagi kemilan tiru, bagi yang kau senang gintan yok dia. Kepada lain revenue from toll. Kumba kalau mentar, kejing ini nak kena kenal. Kalau nak kepada IY yaki duki tolls, toll gate, kiba executive committee kalau ibet ban IY bat nak kena taxes on animal. Kepada katsau, Khasi Hills Building Structural Regulatory Authority. Kumba la kedau Kashwa. Bakadi ketenat bakmai la peni jimi. Ya kaba ka council ka kmi nanti banjo alum ha kaba pentri kam ya kani ketenat. Ini poin ma syekh bat kajing tunul. Kebaning kom grant number 1 General Administration Department. Kajing mang pisah. Halo kini ketenat rekam kalau mensiu itu dok ki officers, ki staff, ki members, ki executive committee, but advisory committee, but mikwiru ki tinggal kam. Kajing siu ki pension, but gratitude ya ki nontre, ki bala shortcut, but ki bala telatno, nalor nanta lamangru, naga beta ke ilaka administration, but kiwe ki jingkulut, katum ki jinggawa jukakam kumbapa house dan kepaladan. Kebaa kegrant number 2 law department. Kajingman hapo kani ketenang kalau mensiu tulok iki nokre, but kiwe ki jingkulut hapo kani ketenang rekam. Kepalai grant number 3 revenue budget and finance department. Kani ketenang rekam kebentuk du iki nokre kalan survey, professional tax, mines and mineral, water resource, fisheries, Khasi Hills, building, structural regulatory authority, katakan rekam keberang syukumi mai apa kini kesenam kumbala kedau syukmat bagi WKD. Grant number 4 forest, kejingmak tingkat kalau menakam tak bersiu kitulok kinombre ke forest department bagi WKD.com. Grant number 5 administration of justice and judicial department. Apa kini katakan kejing penurut kalau nakam tak kedua di judicial officer di nombre di bawah itu di badan Hanongko but announcement branch office. But kini kejingkan jauh kini katakan. Grant number 6 legislative department. Kejingkan penurut hakani katakan kalau nakam tak kedua chairman, deputy chairman, leader of opposition, di dekat ke council, officers, di staff, but kejingkan jauh kini department. Grant number 7 education department. Kajingmak kisah nakanika tenar kelom ban ajingira ni financial assistant sheki school kiba ka executive committee ka ibet bat idan kam bantum group yang ketulok kinongre ibarasa nakanika tenar rekam. Grant number 8 civil works and development department. Nalo ketulok jo kinongre hapo kanika tenar rekam. Lamang pisah perlu hakabai dei bat ikapunroi Ban Shnai EM office job council bat jingkut rekam ya jingkut rek ya kepisa kemayo nak 50 finance commission kajimam jingkut kalau nak kita berbentuk schemes di badan sah nak grant job excluded areas
ya kaba wilayah dia Pakistan berada. Grant number 9, enforcement scheme for protection of traveler and interest. Kejimbang penurut akan internal mereka. Kalau bersiul juga ekonomi badan akan department. But giveaway kejimbangkan. Contohnya badan mentang apa yang saya takut jauh kejimbang kejongan. Berkular apa kenikah badan bahkan ni executive committee kan om syonghan berbuat hilang nanti penang kentil ya kayu berbuat juga council ban bahai kimpon mereka ban baik benian kijing penlut bayai ban long berabor kebahan ka masyarakat ini ketas peran wadlah kejimang ya kejing penlut kalau baru aspa sanpulai turun kat Allah sanpulai aja luspa pulai ko kakam ye hindia yang kejimang beni kebalong aspa sanpulai turun kat Allah sau aja luspa shiko sahisin pa na ai play biang ki shukna program bat ya ba ki khat jo kayin bat kejing tepat ko ni menjur lang ya ketika jimbang tinggal budget bat banyak trailan bat ketika executive committee hak berkentiu ya kekal jom council relation with the